Tko ga nije propustio, još uživa u dojmovima od prošloga vikenda i dobre zabave sa psećom ekipom. Mnogi su kući ponijeli fotografije sa zabavnim maskotama ili šarene uspomene izrađene u kreativnom kutku, a naučene su i nove tematske igre i cool pokreti u mini disku. Bilo je to stvarno još jedna nezaboravna prilika za zajedničko druženje. Jesen je puna boja, a takvi su i izlozi u Porta Novi. Otkrite nove kolekcije prepune toplih pletiva, elegantnih kaputa i trendy čizama koje će vaš stil podići na višu razinu. I ne dopustite da vas jesenski dani uhvate nespremne, nego trendy komade pronađete u Porta Novi. Nema boljeg simbola jeseni od mirisa i okusa tek pečenih toplih kestena. Nakon šopinga zaokružite dan uz tople kestene koji su stigli pred Porta Novu, pa i ako ste tek u prolazu, zastanite i počastite se porcijom vrućih kestena, kestenjar je kod istočnog ulaza. Jesen je u Porta Novi dobila najmirisniji dodatak, stigle su svježe mandarine sa polja doline Neretve. Ne propustite svježe ubrane mandarine koje mirisom i okusom unose dašak mediteranskih voćnjaka u jesenske dane. Kupite svoju dozu vitamina C i uživajte u plodovima hrvatskog juga. Novost u Porta Novi, Spray and Go aparat u shopping centru Porta Nova, inovativan koncept koji omogućava posjetiteljima da u svakom trenutku uživaju u luksuznim parfemima, jednostavno, brzo i dostupno svima. Na dan otvorenja u subotu svi posjetitelji mogli su uživati u besplatnim sprejevima luksuznih parfema. Bila je to prilika da prvi isprobaju novo iskustvo i osjete mirisnu eleganciju koju ovaj brend donosi na hrvatsko tržište. Ove nedjelje trgovine u Porta Novi neće raditi, ali nedjelja bez šopinga ne znači i nedjelja bez dobre zabave u Porta Novi. Nedjeljom Porta Nova nikako ne miruje. Drugi kat Porta Nove, poznati kao kat zabave, i dalje vas čeka širom otvorenih vrata. G-Bowling, Cinestar, Twister Fun Park, Twister Arcade, Lakija Casino i restoran Polaris pobrinut će se da vam ni na trenutak ne bude dosadno.